محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү бул деген дин. Жана ушул сүйүү аркылуу биз Аллах Таалага жакындайбыз. لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق. يعني ما يمكن أن يكون هناك إنسان أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم. Сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамдардын баарысынан дагы сыйга эң сүйкүмдүү адам болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эч ким андан дагы артыгыраак эч кимди сүйбөшүң керек. لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. Бирок ошол менен бирге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон биздин сүйүүбүз Аллахка болгон сүйүү менен бирдей болбойт. Биз деген эмнеге пайгамбарды сүйөбүз? Анткени Аллах Таала аны сүйгөнгө бизге буйрук кылган. الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر. Эгерде кайсы бир адамдын жүрөгүндө пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам болгон бир кандай бир кичинекей дагы бир кичинекей бир сүйүү болбосо, демек ал адам капыр. طيب كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ Эми суроо, биз кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйө алабыз, ал кайтып болуп кеткен болгон болсо? لأن بعض الناس يقول أحبه عندما يكون موجود لكن بعد موته كيف أحبه؟ Мисалы кээ бир адамдар айтат, ал эми азыр бар болгон болсо мен аны сүйөт элем. Эми азыр ал жок, аны кантип сүйө алам? محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بمحبة السنة، تحب السنة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү ал деген анын сүннөтүн сүйүү аркылуу болот. تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Анын сүннөтүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн үйрөнөбүз. تتعلم السيرة. Анын өмүр баянын үйрөнөбүз. تعمل بها، تطبق. Ага жараша амал кылып, аны ич жүзүнө ашырып, تتمسك بالسنة. сүннөттү карман. تدعو إليها. Ага башкаларды чакыр. يعني تعلم الناس، تقول من السنة أن تأكل باليمين تشرب باليمين. Мисалы адамдарга сүннөттү үйрөн. Мисалы сүннөттөн болот бул адамды тамакты оң кол менен жеген. اتق الله لا تخالف السنة تأكل بالشمال مثلا. Аллахтан коркуну. Сүннөткө каршы иш кылып сол кол менен тамак жебе. أيضا لابد أن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك من يتكلم على السنة فلابد أن تدافع لكن بعلم. Ошол менен бирге сөзсүз түрдө биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн коргошубуз керек болот. Анткени кээ бир адамдар ошо сүннөткө каршы бир жаман сөздөр сүйлөгөндөр бар. Биз сөзсүз түрдө аны коргойбуз, бирок илим менен, илимдин негизинде.